Joe Biden iridina umrar khets örseçün kel sanksiyaş döğülüyor. İdvezna çantüğat ştati prezidentin şezert qoluqşer xajmış bölüqş tunoqluyin xiltarluş dolç bahanitsa Amerik başalqan urxılış kiber telataşdartsa talibs bertayağın çu Afganistanya Amerikan eskar xuajın ziyinçdartsa Kelş barmşni udoq Washingtonyer it örseçün diplomat arwaqır şolstagana yuqyal texnologi kompani loç yuridikan obyektçna sanksiyaş toğır. Sulso Amerikiyaj investorşın döğük örseçün paçalqın diqars yuaq yezirliyilur. Deçken bata Joe Biden prezident pötteç hansa şozluqay qoşu Amerikan santüaqştaç örseçün döğül sanksiyaş. Halqır sanksiyaş yuqyexir opozisyoner Navalny Alekseyts xarçunşliyilorts dözün. Örseçün araçulqı ministrovu daim sandaqaytin döğül jwaplur qılır. В Вашингтоне должны осознать, Санкцияш дюал жвап модолду. Вашингтон قيت يز شنا غوري أمتكش ديجراداتي جرق بالمخشة وعبل بيزيل. خلش له شغل بيخ بيزين أمريكان سانتواشتاش تبوج. سون خايت له أرسيشون أراج غلق منيستر لقيقين أمريكان سانتواشتاتي وكل. وز قميلن جمع دوزي تردوشون إديرجش أمريكان أغون خلق أمير خردويز. По итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжелым. Amerikan prezident مسيغدي حلق örseçün kolleg şiets qamel daqiqnya kel sanksiyaş ehtobir bats Biden Putin Vladimir Sankir elir halqu örseçün prezidentin presvekal Piskov Dmitris.